turabasuhuje. Kera kabaye u Rwanda rugize gutya rumena ibanga rya Tshisekedi ryihishe inyuma y'umupango arimo gukora ubu ngubu, umupango w'ibiganiro bya Kinshasa. Waruzi yuko burya ngari agakino byose turabikugezaho, tubuze kureba ubusabe bw'ama 23 bukomeye bw'ama 23 yerekeje ku gihugu cy'u Burundi. Ese igihugu cy'u Burundi kiraza gusubiza iki? Turibuze kureba rero n'andi makuru ajyanye n'imirwano, turebe abantu 8 bishwe mu bitero by'umutwe mushya wadutse hariya mu gihugu cya Kongo. Tuze kureba kandi nanone ku bijyanye n'amatora mu gihugu cya Uganda, na amatora yahumuye ndetse ubu ngubu ibintu bigeze kure. Byose rero nibyo tugiye kwitsaho ubu ngubu, turebe n'impinduka zirimo gukorwa hariya mu gihugu cya Uganda kiyobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ushaka indi manda. Ntujye kure rero, twibanire. Reka ariko niba ari bwo ukiza ubwire ngo wakora subscribe, hanyuma tukazajya twibanira hano kuri News Lab TV, ibihe byiza rero tukabigirana. Reka dutangire rero. Ubu ingingo irimo kuvugwaho muri politike mpuzamahanga cyangwa se cyane cyane yerekeye akarere k'ibiyaga bigari, n'ibiganiro byateguriwe muri Angola hariya mu gihugu gituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba ari ibiganiro bigamije guhuriza hamwe abanyekongo muri rusange, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abo burwanya bakoresheje intwaro ndetse n'abandi nka Kiliziya, amatorero, byose bikaba bizitabira ibyo biganiro. Ni ibiganiro bigamije gushakira hamwe umuti w'ibibazo iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite, ariko noneho bikaba ari n'ibiganiro mu by'ukuri bisa naho bije hari ibindi biganiro bisanzwe biba. Hari ibyo benshi bibaza bati ibi biganiro bigamije iki, ariko noneho hari icyo u Rwanda rutangaje kuri ibi biganiro ndetse n'ikibyihishe inyuma cyose. Nicyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agize gutya atangaza ko umugambi wihishe inyuma y'ibi biganiro atari umugambi mwiza, ahubwo ngo ari gahunda yateguwe, itegurwa na guverinoma ya Kinshasa ibifashijwemo na Angola kugira ngo haburizwemo cyangwa se hatinzwe ibiganiro by'amahoro birimo guhuza iyi guverinoma n'umutwe wa 23. Turibuze kureba uburyo u Rwanda rubitangaje n'uburyo ngo bizakorwa, ariko noneho ugiye kureba kuva mu ntangiriro ntabwo guverinoma ya Kongo yegeze yemeramo 23 kugezaho ku ngufu z'isasu yemeye yuko ihari ndetse ari abanyekongo atari umutwe w'iterabwoba. Ibyo ngibyo byarabaye, ihatirwa kujya mu biganiro nabo idoha birakunda. Ibiganiro byabereye Nairobi, byabereye Rwanda n'ahandi hose nta kintu byigeze bitanga. Uyu munsi rero ibyari bihari doha byari bifite gahunda nziza, ndetse abenshi bavugaga yuko hari umusaruro uzabivamo kandi hakaboneka igisubizo kirambye. Gusa leta ya Kongo imaze iminsi igaragaza ko yifuza ko hatangira ibiganiro by'amahoro bishya bihuriza abanyekongo bo mu giciro bitandukanye i Kinshasa, leta ya Angola ikaba umuhuza. Kugira ngo ibi ngibi bishoboke, Perezida Tshisekedi yagiriye inzinduko 3 muri Angola kuva ku itariki 14 z'ukwa 12 aganira na mugenzi we uyobora iki gihugu Joao Lourenço uko ibyo biganiro bizagenda. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yasobanuye ko ibi biganiro bizabera i Kinshasa bitandukanye n'ibyabereye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibiganiro bibera i Doha muri Qatar. Ati muri Washington ni ibiganiro biduhuza n'u Rwanda, umubyeyi i Doha ni ibiganiro biduhuza na 23 akaba umwana w'u Rwanda. Nubwo Muyaya rero yatanze ibi bisobanuro, byamaze kuvumburwa ko leta ya Kongo yifuza guhurira mu biganiro bishya bya Kinshasa n'abarimo abahagarariyemo 23, bigatuma hibazwa niba ibiganiro bya Doha bitazahita bitagaciro. Ari nacyo kintu 23 yabashije, turaza kubigarukaho. Leta ya Kinshasa rero yifuje ko ibiganiro bishya byabaho mu gihe ikomeje gutera umugongo ibiganiro bya Doha, kuko mu Kuboza 2025 leta ya Qatar yayitumiye mu nama ebyiri zigamije kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge leta ya Kongo yanga kwitaba. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere ku munsi w'ejo, Minisitiri Nduhungirehe yagize gutya asubiza Muyaya, arasobanura ikigamijwe
avuga yuko leta ya RDC ari umubyeyi, nk'uko bavuga ngo u Rwanda ngo ni umubyeyi, ngo 23 ngo ni umwana, nawe avuga ko leta ya RDC ari umubyeyi, abajenosideri bo muri FDLR akaba ari umwana wa leta ya Kongo. Hanyuma kandi ngo ibiganiro bishya ngo n'undi muvuno bari kugerageza, Tshisekedi n'abambari be bari kugerageza kugira ngo babone inyungu nyinshi, ibizwi nk'icyitwa forum shopping. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko leta ya Kongo nigira ubushake bwa politike aribwo iki gihugu kizagira amahoro, kandi ko ibiganiro bya politike byunganira ibya Doha na Washington bizakirwa neza mu gihe bizaba bibyaye umusaruro. Hano nawe yahise agira gutya aravuga ati ikintu kigamijwe ni ukubona time turi buze kubisesengura turebe. Ati Nduhungirehe ati iyo umugabo leta ya Kongo n'umuhungu we abajenosideri ba FDLR n'umwuka mubi byongera kugerageza forum shopping mu myaka 3 nk'uburyo bwo gusunika iminsi, tuributsa gusa ko agakiza kazaboneka biturutse ku bushake bwa politike bwa Kinshasa bwo kubahiriza gahunda z'amahoro ziriho mu kuri. Kugeza ubu ngubu Nduhungirehe arerekana yuko iyi ni gahunda yongeye kugeragezwa nyuma y'imyaka 3 yo kugira ngo haboneke igihe gihagije, leta ya Kongo yongere ibone igihe gihagije, cyangwa se itinze iminsi kugira ngo byanze bikunze hari igitutu kigomba kuyivaho. Of course igitutu cyo gutakaza Uvira kugeza n'ubu ntabwo baragikira, ariko noneho babashe no gukomeza gutesha igihe abantu, bityo bizagere kuri 2025 ikibazo kitarakemuka, Tshisekedi adekarare yuko amatora adashobora kuba kubera yuko igihugu kikiri mu bibazo, hari ibibazo bitarakemuka. Hagati aho ihuriro rya 23 ryasabye perezida wa Angola João Lourenço ibisobanuro ku byo leta ya Kinshasa yifuza yuko byabera i Kinshasa ari byo ibiganiro. Iti koko barakubwiye ngo dutumire, waradutumiye, ariko noneho turifuza kumenya mu by'ukuri ibiganiro bya Kinshasa bizahuzwa bite n'ibiganiro bya Katari. Ese leta ya Katari izabyitabirayo? Ese inshingano yabifitemo ndetse n'imyanzuro yafashwe mu biganiro bya Doha yo izubahirizwa gute? Ese mu by'ukuri ntabwo ibi bintu bishobora kugaragara nkaho ari ugutesha agaciro ibiganiro bya Doha? Basi bisobanuro byinshi cyane, ariko noneho urebye mu cy'ingenzi bitsaga cyane ku biganiro bya Doha, bakavuga bati ikigaragara Tshisekedi iyo abonye ko ibiganiro nta kintu azabikuramo, nta nyungu azabibonamo, ahita ashaka indi strategy yo gutinza ibyo biganiro, cyangwa se yo gusa naho abiciye amazi hanyuma akazanira inzira y'ibiganiro. Ati twebwe ukuntu tubibona, turabona ko Tshisekedi Nairobi yaranze, yirukanyira Rwanda iranga, hajyaho Washington hajyaho Katari idoha. None abonye ko nta kintu azakuramo, ahita agaruka i Kinshasa. Ese mu by'ukuri muraduha silence ingana gute itwereka yuko koko ibyo biganiro bya Kinshasa bizafata umwanzuro, cyangwa se nabyo bizagira icyo bigeraho, dore ko n'ibindi byose byabaye nta kintu byagezeho? Ati reka duspose ko twaba tubyitabiriye, niki tuzakuramo, niki tuzageraho. Ibyo byose rero hakaba noneho bigasa naho bihuzwa ibyo ngibyo Tshisekedi akora n'uburyo Nduhungira bibona, bigahura na bya bindi bavuga ngo umunyapolitike Tshisekedi yamaze kubona ko mu rwego rwa diplomasi akeneye igihe kuko ku butaka amaze gutsindwa. Kuba amaze gutsindwa ku butaka no muri diplomasi aho byaganaga idoha, 23 yari yaramaze kumudondeka, yerekanye ibimenyetso bigaragara byerekana uburyo leta ya Kongo ibyaha ikora n'uburyo irimo yitwara, ndetse n'ejo bundi mu gusuzuma gahenge bivugwa yuko ngo Kongo yari bukubitwe agashyi kwitamo kubera uburyo yagiye yitwara, kurasa bari abaturage b'Imasisi, kurasa mu Minembwe, ndetse n'ibindi bitero bitandukanye byagiye bibaza amakobora n'ahandi, n'amadeclaration y'abayobozi batandukanye bagiye bagaragaza yuko bakiri mu ntambara. Ibyo ngibyo rero kuba 23 yari yakusanyije ibimenyetso, gusa nayo yaregwaga yuko yagize ibiki
yafashe umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi cyose, ariko igasobanura ko ngo byari ukwitabara, byari ugukurikira ikibazo aho giturutse. Ibyo rero kuba Kongo none yaragaragaje ubushake buke bwo kutitabira ibiganiro byo muri Katari mu kwezi kwa 12, nibyo bituma mama 23 ivuga itoke, aba bantu turizera gute ibi biganiro byabo ko bagaragaje mbere yuko baciye amazi ibiganiro bya Katari. Ibi ngibi bya Kinshasa turamutse tubyitabiriye, ibya Katari twabonaga yuko dufitemo avantage cyangwa twabonaga yuko ari byo bibera ahantu hatabera, ntabwo byaba bipfuye ku ruhande rwacu, nibyo bibaza. Ariko wagaruka inyuma ukareba ugasanga Tshisekedi arimo irashaka yuko kubishyira Kinshasa, arabishyira Kinshasa kubera ko niho abasha kuba yakontorora ibyo biganiro, akagena igihe kuvuga ibiganiro bizamuka kuwa 6, ibindi bizongera kuba yenda mu kwa 12, 2027 kabigezemo, ibindi bizongera kuba mu kwa 3 nta kivuyemo, imyanzuro izatangazwa mu kwa 10 cyangwa hazongera kuba ibiganiro mu kwa 10. Twageze muri situation y'amatora 2028, ubu ngubu ibiganiro ntabwo byakomeza, tugiye kureba amatora yagera ati ntabwo amatora ari bubashe kuba, dufite etat de siège bihe bidasanzwe mu gihugu kubera umutekano muke cyangwa hari ibice by'igihugu bigifitwe n'umuntu wo duhanganye n'umwanzi wacu mama 23. Icyo gihe urumva biramuhereza igihe cyo kuguma ku butegetsi. Ikindi misiyo yenda atarangije we akomeza yikore ntawamenya. Ikindi kirimo ashobora kureba akavuga toke, ikintu gihari kugira ngo mbashe kwisuganya, mbashe kubona imbaraga za gisirikare. Kugeza ubu ngubu tuvugana abasirikare ba Tanzania bamaze kugera muri Makobola, barimo baragenda baza bamwemera abasirikare 12 bari Makobola, ndetse Tanzania irasa n'ari imigenzura ikiyaga cya Tanganyika kugira ngo kubera inyungu nyine Tanzania ifite hariya muri Kongo. Ariko noneho ubwo buryo bagenda bamwemerera ingabo mu bice bitandukanye, ababirigi bemeye ingabo, abarundi bemeye izindi ngabo zo gusubira muri Kongo. Ibyo ngibyo nibyo bituma ari mashaka uburyo igihe cyakwiyongera, ariko kikiyongera binyuze muri iyo diplomasi yitwa ibiganiro bya Kinshasa. Ibyo biganiro bya Kinshasa biri buze ko mu buryo noneho bwo kwisuganya mu buryo bwa gisirikare, ku buryo ashobora noneho kugaruka ku rugamba ameze neza. Ubwo ni nkari yoga nyine bashaka kongera gukora, ariko bakanyuza mu buryo bw'ibiganiro. Ikindi abantu bareba baravuga batoke Tshisekedi se uyu nguyu bigaragara ko yari amaze kugira imbaraga nkeya mu bijyanye no muri Katari. Ntashaka yuko noneho avuga toke ibiganiro bya Katari birahagaze kubera yuko hari ibindi biganiro turi gukora imbere mu gihugu. Ubwo tuzabamenyesha ikindi gihe tuzabonekera mu gihe ibiganiro nabyo twaba tubirangije. Icyo ngicyo kikaba ari uburyo butandukanye bwo gutinza igihe, nk'uko u Rwanda rwabitangaje rukavuga yuko ibanga ririmo ari ugushaka gutinza igihe cyangwa kugerageza gutinza ibiganiro by'amahoro birimo guhuza leta ya Kongo ndetse na mama 23 birimo kubera i Doha muri Katari. Nicyo kintu kigambiriwe. Urebye muri rusange nta kintu kizima kizava muri biriya biganiro bya Kinshasa, ni inyandiko gusa nkuko twabibabwiye, ni inyandiko gusa zizakorwa, ariko nta muturimo, nta n'ikintu kizima kizigera kiva muri biriya biganiro. Niyo mpamvu rero mama 23 nayo yasabye ibintu bitandukanye, ariko harimo n'ibyo yasabye leta y'u Burundi. Saba ubutegetsi bw'u Burundi gufungura umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo Kinshasa, kugira ngo impunzi z'abanyekongo zifuza gutaha zibone uko zisubira iwabo, zive mu kaga zirimo. Nubusabe rero yatanze biciye mu muzabikorwa wayo Colonel Nanga, nyuma yuko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi zibayeho mu buzima bubi cyane. Nanga mu butumwa rero yageneye President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagize ati, dushingiye ku kibazo cy'ubutabazi gikomeje gukomera cyane ku baturage bacu bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro ko umupaka wafungurwa kugira ngo ababyifuza babashe gusubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba mu mutekano, mu cyubahiro no mu ituze. Nanga rero yibutsa Ndayishimiye ko ku ruhande rwe cyangwa ku ruhande rwa mama 23 hafashwe ingamba nk'izo zo korohereza abaturage b'u Burundi gusubira mu gihugu cyabo. Ibyo yahereyeho anasaba ko n'abaturage b'abanyekongo muri iki gihugu
cyangwa se muri iki gihe bari mu Burundi mu bibazo bibi cyangwa se mu kaga mu buzima bubi, nabo bafatwa mu buryo bungana gutyo, hakabaho icyo kintu cya reciprocity, bakavuga ati okay, niba twarabahaye abaturage banyu, namwe nimuduhe abanyekongo mubafungurire, abashaka gutaha batahe. Nibyo ngibyo rero mama 23 yasabye. Uburundi bucumbikiye impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo babuhungiyemo ubwo mu kwezi gushize mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haberaga imirwano yasize mama 23 yigaruriye umujyi wa Uvira. Amakuru akavuga ko izo mpunzi zibayeho mu buzima bubi cyane, ku buryo hari n'izibarirwa muri 50 zimaze gupfa kubera inzara, kubera imibereho mibi, kubura aho kuryama, ndetse n'icyorezo cya korera gikomeje guhitana bari abantu. Leta y'u Burundi rero biciye mu munyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riyoboye kiriya gihugu Reverend Kuriyo aheruka gutangaza ko nta gahunda ya vuba ihari yo gufungura umupaka wa Gatumba, ndetse uyu yavuze ko uwo mupaka uzafungurirwa kimwe n'indi mipaka u Burundi buhuriraho n'igihugu cy'u Rwanda. Tukiri muri amakuru rero, reka turebe mu gihugu, turebe ku kibuga cy'imirwano ko bimeze. Ejo ku cyumweru abantu 8 barapfuye, abandi benshi barakomereka mu mirwano hagati y'abarwanyi bo mu mutwe wa Bakata Katanga n'ingabo za FARDC bakozanyijeho ahitwa Ibukama mu ntara ya Horomami. FARDC nayo ifite abantu benshi hanganye nayo nabo muri iyi minsi, nkuko umuyobozi w'agateganyo wa teritwari abitangaza, ngo bakomerekejwe n'amasasu, basaba kwimurirwa mu bigo nderabuzima bifite ibikoresho bihagije kugira ngo bavurwe neza babashe gukira. Madu Kalenga yasobanuye ko hari haje ingabo na FARDC zo kongerera ingufu bagenzi babo mbere yo kugwa mu gico cy'abari abarwanyi, nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Tukaba dutegereje ko babaha icyubahiro, ariko mu buryo butunguranye twumvishe urusaku rw'amasasu, ndetse natwe abayobozi twari tuzi ibyari byo. Twaganiriye n'abayobozi babo batumenyesha ko bagabweho igitero n'abantu bavuga ko ari Bakata Katanga, hakaba harabaye imirwano bituma hapfa abarwanyi 6 ba Bakata Katanga n'abasivili 2 bishwe n'amasasu yageze gutya agatana akazimira akajya mu baturage. Ubuyobozi bwa gisivili bwagaragaje ko abandi bantu 8 bakomeretse, ndetse ngo bamaze kujyanwa mu bitaro. Madu Kalenga yongeye gusaba leta z'intara zitandukanye ndetse n'igihugu gutanga ubufasha ku bakomeretse kugira ngo abaturage nabo bavurwe. Imitwe ikomeje kuba myinshi hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero dusoreze amakuru yacu yo kuri aya manywa mu gihugu cya Uganda, aho umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda w'PDF Colonel Chris Magezi yemeje ko umutekano watangiye gukazwa mu murwa mukuru Kampala, ariko amara abaturage mu njyanye ko badakwiye kubigiraho ikibazo. Kongera kugaragara ko ingabo za PDF mu mihanda bibaye mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganyijwe ku wa 4 w'iki cyumweru ku itariki 15 nibwo muri Uganda abaturage bazabyukira mu matora. Mbere rero y'aya matora UPDF ingabo za Uganda zakajije umutekano muri uyu mujyi nk'uburyo bwo gukomeza kubungabunga ituze rya rubanda. Colonel Magezi rero akaba yemeje ko gucunga umutekano byongerewe, ati patrouille zatangiye mu murwa mukuru, ariko nta mpamvu yo kugira impungenge. Umutungo wa leta n'uwabikorera uzakomeza kurindwa uko bishoboka kose. Yavuze ko n'ibyaha bishobora kuba muri ibi bihe bizitabwaho hisunzwe icyo amategeko ya Uganda ateganya. Akavuga rero ko ku bufatanye na polisi izi ngabo zashyizwe ahantu hatandukanye mu rwego rwo kubungabunga ituze n'umutekano by'abaturage no kugira ngo umutekano ube wizewe mu bihe by'amatora. Yongeye gushimangira ko inzego z'umutekano zifite intego yo kubahiriza amategeko mu gihe zikumira ibikorwa by'urugomo, iby'iterabwoba n'ibindi byakorwa n'abanyapolitike cyangwa n'ababashyigikiye, ndetse n'ibindi byaha. Ati ntidufata ibikorwa by'urugomo byakorwa n'abanyapolitike bamwe n'ababashyigikiye nk'ibintu byoroheje, niyo mpamvu twagize gutya dukaza umutekano. Matora rero ya Uganda ku itariki 15 ndetse no ku itariki 16 hazaba ari iminsi y'ikiruhuko rusange kugira ngo abaturage bose babone ukuntu babona amahirwe yo kwitabira amatora. Komisiyo y'amatora y'u Uganda yagaragaje ko imyiteguro igeze kure, ndetse irimo kohereza ibikoresho bizifashishwa mu matora mu gihugu hose mbere y'umunsi w'itora. Cyagulanyi Robert Bobi Wine ndetse na Museveni Yoweri Kaguta nibo bahabwa amahirwe menshi cyane, nibo bafite abakurikira benshi cyangwa se abarwanashyaka benshi, ariko ikigaragara nuko
umusaza Yoweri Kaguta Museveni arahabwa amahirwe menshi cyane yo kongera kwegukana amatora yo muri uyu mwaka, akaba akomeje kuyobora Uganda rero kuva muri 86 kugeza ubu ngubu, ndumva ari imyaka 40 ubaze neza Museveni ari ku butegetsi hariya bwa Uganda. Hariho ushobora kubaza abanya-Uganda benshi ukabaza ngo perezida ninde, n'abasaza bakakubwira bati perezida tuzi ni Museveni, kuko abanya-Uganda, igice kinini cy'abanya-Uganda bavutse Museveni ari we uri kuyobora. Reka rero tubashimire, twifurize gukomeza kugira ibihe byiza.